अहानपद मरुइबा पाउ चिंग अमदी तंपाकी पुलिस स्टेशन सिंगसनगदब तोंगान मखल की गाड़ी चामरीग हुमबुद्रा तरेट मणिपुर की चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना लमथाखरे अमदी नगा फुरुप की मिचम तरुक अथुबदा थादोलकदबनी हाइदना चीफ मिनिस्टर बंगलो यौन चटकदबा खोंगचट चटनबगी सेमथाखरे खुरुमचरी Am-Istv बु मिटिंग ताबिरी पुनमपु तराम नोकचरी हौजिपाव संदोन पिजरी मणिपुर की मियाम अमदी लंथुम ngakpada पुलिस सिंगी मपांगल कंखल हनबगी पाइखलकपा थौरांग सिंगी मनुंग चनंगसी चिंग अमदी तंपाकी पुलिस स्टेशन सिंगदा सिजनगदब तोंगान मखल की गाड़ी चामरी गहुमुद्रा तरेट मणिपुर की चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना लमथाखरे मियामना खोंजंग जंगसलपा मतमदा हिंसा यावदना निंगथीना वारी सानरगा इशू सिंग लोइसिनबा होटमिनसी हाइना चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना मियामदा अपील तौखरे फर्स्ट MR Parade Ground the Assistant to States and UTS for Modernizations of Police Central Scheme की मखाद लेब गाड़ी सिंह यंथोपकी थौरम अदुदा Chief Minister वाई खेमचान Home Minister गोविंदास कोंथौजम TGP राजीव सिंह Chief Secretary पुनीत कुमार गोयल पुलिस अमदी सिविल की मकोक थोंबा ऑफिसर सिंह सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेना Chief Minister वाई खेमचान इंग्लिश ngani kunga manga की अक्टोबर दा Ministry of Home Affairs na lupa crore चामगा मरफुद्रा तरुक दशमिक तरुक अमा सैंक्शन तौबिरक्तुना असिगुंबा स्टेट असिगी चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लेरिबा पुलिस स्टेशन सिंगी गाड़ी मरांग कायना लेतबा मदी मनसिलकपना सिजनबा नुंगाइतबगी थेंगनारिबा खुदोंग चादबसिंग खरदा कोखनबा ngamlagani लेबाक अमदा पुलिस मपांगल कलहंदना लेबाक तुकी शांति रक्षा पुरकपा ngamloi मरमदुना लेंगाकना पुलिस मपांगल कंखल हनबा अंगंबा थाकता होनरी लोइनना मणिपुर पुलिसना इंग्लिश ngani kunga humdoi मे गी तांग अहुमदगी थोलकिबा कांगलुप अनि की इरांगदा लौखिबा थौदांग अमदी थवाई फावबा थाकिबा अखोइना काउफम थोकते लमदम असि इंगना चिकना लेबा लमदम अमा ओहेंसी हाइरबदी इहौ अमा तौद्रिङैदा निंगथिना पुलिस फोर्स मपांगल कन्ना लेबाक तुगी साथी रस्ता पुरकपा ngamoi aduna sarkar asina पुलिस की मपांगल कन्ना होनबदा अंगम थाकता मतेंग पांगनी हाइबसि मै थमजगे मणिपुर की पुलिस सुमदगी लॉ एंड ऑर्डर ngakpada natana so tawang kayasulawi मणिपुर पुलिसना यामि सेवा तौपुनाइ करिमुकादा प्रजासिंगा एजुकेशन तौबिबा मतमदा जोंबावी थोकिबा थोबुदुनि मतुंगा लाबा एजुकेशन सिंग कोई विलेज दो जाओगे कोई साउंड रो प्रजाना खुद मया की मया पाइलट चला गयो तुंगा ट्रांसमिशन से है नाशनल है नवी गुले दो पसे कर हापगा कितना काफन बा सम द फसला कोई वरी सारगा लेडी दूसरा सुगा की पुलिस ने दिया गया इसको काम नहीं पहुंचे अनु वायलेंस एक्टिविटीज में आवा प्रशासन दिया कि तो वो बलवाई नसी मेरा की तो मतलब तो भी नो फिर कुछ वाली सारगा या अपना नहीं एनी काइंड ऑफ एजुकेशन तो भी मतलब वायलेंस की मोटिव तो भी नो है बस महिला अपनी लोग होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमने इरांग थोकनबा मफमसिंगिदमक लेबासिगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मदी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना पाइखतपिरक्लिबा थौरांग असि थागतनिंगाइनी थौरांग असिना मियामगी पुंसी लंथुम कनबा पुलिस सिंग मपांगल कलहलगनी मियामगा पुलिस का मरी हेना फगतपा ngamlagani इंटेलिजेंस नेटवर्क हेंगलहंदुना थौदोक थोखरबा मतुंगदा खंगबा हंथहंदुना थौदोमा थोकदौरे हैबसी मांगजौनना खंगबा ngamduna अचौबा इरांग थोलकदबदगी मतम चाना लाक्सिनबा ngamlagani हाइखी पुलिसिंग सिक्योरिटी प्रोसेस की मॉडर्नाइजेशन भारत की मफम तुदिमक्ता पांथोकपगोना डीजीपी मणिपुर की प्रपोजल मखादा नसी एसिगम रवा अमुक्ता थोकिद्रिवा अनप्रेसिडेंटेड ओरवा पुलिसिंग गा मुकेहना पांगल हेंगरनवा मपगी थौना हेंगरनवा सुकियाबा गाड़ी असी मोबिलिटी लेननवा येथोबा ये थोरमा पांथोका नमजरनी अदुना भारत के प्रधानमंत्री जी अमसुन भारत की यूनियन होम मिनिस्टर को ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर कोइना थागसबा अंगोक चली नसी थोयो गाड़ी असिना अकोइदा पांगलमा हापा थौंगा लेहनबा थौदोमा हेथोकदा टाइमली रेस्पोंड तौबंगमगी अदुगुंबा खुदोंसावा मबिबि बनी
Naga Furuk ki Micham Taruk Athubada Thadulakadabani Haiduna Chief Minister Banglo Yongna Chetkadaba Kongchet Chetnabagi Sem Sakre. Naga Amadi Yelhomi Furup Singh na Kongchet Saruk Yagadori, Naga People's Union na Silaga, Infalis District ki New Chekon the Labor Travel Market Tagi, Chief Minister Banglo Tamna Chetkadaba Kongchet Chetnabagi Maike Gadagi Lakba Miamna, Travel Market the Punkre. Naga Furuk ki Micham Taruk Fazin Kiba Swingam Yaudana, Kutak the Thadu, Hiramasa State Government na Tabak Lokatlu, Micham Singh the Achumawayel, Masung Ngaklo Piu, Micham gi Matakta Miot Mine Jataba, Kutak the Gilefalu Haba Dabi Tauraga, Chetkadaba Kongchana Chief Minister gave out Paradaleba, Banglo Tam the Chalaga Chief Minister the Memorandum Pisinkani Hari. Nakalamarom the State Police ki Maika the Kongchana Sigamari Lenana, Akanba Chekshin Taurang, Lokatre. Inat lining na Hindutva gi haurak famni haina Rashtriya Swayam Sevak Sangha RSS Assam Khetra gi Seba Pramukh Rajesh Deskar na haikre. Wafam Imphal East ki Haraurau da leiba Rajashri Begachandra Skill Development Center da pangtokpa RSS ki numit taraga mangani chatharakpa Sangha Siksha Varga Samanaya English ngani kunga taruk Lushin begi thoramda wangang loi ama oina sarugya kiba Rajesh Deskar na Fongtokibani. Indigenous faiths na Hindutva gi mamani aduga Hindutva consciousness ki haurak famni hainasu mahak na haiki. Rani Gaijin Liu Maharaja Begachandra Major Bob Cutting na chingba singasi Bharatiya consciousness ki matik charaba khudam singni makoi Bharat ki damag hinki Bharat ki damag thawai thaba pamukide awang nongpok Bharat yaudana Mahabharat ta mapung fade Bharat ki civilization da awang nongpok Bharat ki miyoi singi achoba thodang lei Rajesh Deskar na Bharat ki mathaudi malem asibu lamjing lam takpani malem da santi lakna ba Bharat Vishwa Guru ama oiba darkar oi haiki Vishwa Guru ama oina ba Bharat asi amatoina punsin ba darkar oi RSS pu hogdok piramba Dr. Kesab Baliram Head Kewarna Bharat pu amatoina punsin ba kidama RSS asi ing lisingamaga Jamapan kunga mangada hogdok pirambani Bharat pu amatoina punsindana malemgi sakti lebalaba ama oinaba hokiba chahi chamasi RSS na lepa leitana honarakli malemda achumba lambi takpa habasi Bharat ki tangai fadraba thodang amasuni Dr. Kesab Baliram Head Kewarna khaktana Bharat asi Hindu nation amani haiduna chawthokna hairami 630 Yankhaina Saruk Yakiba Thoramasida Posangbam Renedi Singh former captain Indian football team amadi Adarniya Rajesh Deskar Assam Khetra Seva Pramuksu Saruk Yaki. ये आक्रमण लेकिन एक विचार लेकर के आए थे एक थॉट लेकर के आए थे वो थॉट सेमेटिक था इस्लामिक आक्रमण हुए केवल लूट नहीं थी धर्मांतरण भी था एक लंबा समय उसका चला भीषण अत्याचारों का समय चला सारी मानवता और नीति इसका कहीं नामो निशान नहीं रहा देश लड़ता रहा उसके बाद का जो आक्रमण हुआ वो ब्रिटिशों का था ये शस्त्रों का भी था और बुद्धि का भी था इसने बुद्धि में भेद डाल दिया यहाँ का जो राष्ट्रीय समाज हम जिसको हिंदू समाज बोलते हैं कोई इसको इंडियन भी बोल सकते हैं किंतु ये इंडियन शब्द बहुत बाद में आया हिंदू भी बाद में आया किंतु हम सब अपने आप को हिंदू बोलते हैं इस समाज में बड़ी बुद्धिमानी से इन्होंने भेद डाला हमारी जो विशेषताएं थी इन विशेषताओं को उन्होंने भेद बना करके आपस में हिंदू समाज को लड़ा दिया और सारा भारतवर्ष अभी तक उसके दुष्परिणाम भुगत रहा है Imphal East District ki Manung Chanalaiba 4 Ketragaon Assembly Constituency ki Hanagi MLA Nahakpam Indrajit ki supporter amasung polling number 4/15, 4/16 amasung 4/17 ki Manung Dalaiba Hana tongan ba political parties sing da yauramba nupi camp nauna BJP da yaurpa galoinana BJP women workers sing ki oiba get together ki thoram thambal khong sabalaikai da laiba Nahakpam Indrajit ki yumda pangthokre Thramadura Kendra Siki polling number 4/15, 4/16, amasung 4/17. Kongpal
खाइदेम लेकाई की बीजेपी वुमेन वर्कर चात्रुक लोमना सरकार की बगलोइना केंद्र सिबु चौखत माइकई द लाखनबा अमसुंग अवोनबा मपुरकनबा पांदमदा खनने नखी नौना बीजेपी द यावतुना केंद्र सिगी हानिगे एमएलए नाहकपम इंद्रजित कपुन्ना चटमिनदुना सोथरबा केंद्र सिबु मांगलोमदा चटखनबा वाफम क्या फोंदोकनखिबगा लोइनना लाकदोरिबा तरागा हुंदोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन दा नाहकपम इंद्रजित ता पुन्ना सौगतमिनबा हाइबा वाफम सिंह फोंदोकनखी इंद्रजित पुनः सपोर्ट मिनला इंद्रजित से अमतंग मयामी ममांग फोन काबगी हाराव बगी निल खोंबा पुनः मको तो तामिनसी अवाब निदे मायो लगे आई कुतना तना मयाम सुनो मायो लरी बरी मागी छाई कई मत फंदी अदुना मयाम दे माने ओबा फत्तबा लाये बंग मरोदबा मई अमनी खदगने मंगो तो वजन निरमदो अबाई तो मया थैंक यू Former MLA Nahakpam Indrajit na Fungdokibada Board Haiba si Yamna Luba Mani Kendra Sikidamak Honaba Kaya Honaduna Kendra Sida Ahungo Purak Hokrabani Dubu Tabak Tausu Taudana Tauba Saba Karana social media the Miyambo Bangtan Duna Layrure Adubu Hosiki Asing Badu Kangat Badagi Nasidi Kendra Siki Imai Bel Nupikiana Kendra Sikidamak Mahaka Tabak Tominana Firip Lorak Basi Tagani Kendra Siki Manunga Tumatam the black topping Toba Anirak Suba face ki Wina उहल्लगनी मियोइबगी पुंसी ललोलग नुआइगे हाइबा मी क्या बोट ले पथोरकली मसी मियामना चेक्सिनबियु महाकना मखाताना निसा हाइबसी मरुफुकना मुथत्रिबा मखै चौखतपा खुनाय म ओइबा ngamloi मियामना मंगोंदा थमलिबा थाजबा कैदोंनुंदा मांगललोय फोंदोखी केंद्रसिदा गुंडा निजमगी दायबता व्यवहार लेतबा थक्सी गाची लेतबा हल्का मंद करी गानी प्रजादा करी हानी लिखाई का नहा चीज करी हानी गाइसे खंजे लगतबा बोट ले मैम दुचे रहे बसे सिनी अकोई की गेदो बसे अदना अइना कहीं पामसे की करी ना का करी गुंबा कना गुंबा की अइना मतेंग पांग मतमदा अइ सोशल मीडिया दा थाकते नसिबो अइना का थाकना मगती सोशल मीडिया दा चलो लोग की मतेंग पांग मैम की सेवा तो क्या बारगती अकोई मियो हाइजो बताई थक्सी गासी ना अजब बताई इमाई पेन दा अकोई करी हर का बोट कोंगनी तदगा कमान हाइजो के बसे फाइटिंग मोरो बसे थक्सी गासी मोरो होएला अइना गसी सभासदा लापिरिबा माई बेन सिंगसदा हाइजरी अइना कमान तक के खलंबा अइना खजरबा सा मैमसे मैमदा मिन नौ नो जगे थबु तासे के का ना पुरंबु इकाई पुरना बोलना अमोना इको नो पुरजगे Moirang Thangjing Yagairal Maruk Puthokwa Moirang Kanglei Rol Gamari Lenaba Manipur ki prehistory proto history amadi history gi oiba lairik mari hongnabi matungina Moirang Chingai Leikai Leiba Lions Club Service Center da Moirang ACMLA Thongam Santina Chief Oidina Phongkre Thoram aduda President Moirang Thangjing Yagairal Maruk Moirang Them Nodia Gangoicha ex-MLA P. Sarachandra, retired Superintendent, Archaeology Department, Government of Manipur, Dr. Okram Kumar Nachingba Miyoi Singna Sarukyaki. Tharamadu de MLA Thongam Santi na Moirang Kanglei Rol Bumut na buhot na ba Moirang Macha kya lady ngasi Moirang Thangjing Yagai Rail Maruk Leirambana Madi Moirang gi ayiba kya tholakpana malem da Moirang Kanglei Rol bu sak takpad achaw mating oiri Moirang Thangjing Yagai Rail Maruk na Kanglei Rol kadnabagi damak lawri ba thawtang ngasi gi damak amadi
पुथोरकदब लाइरिक क्या फोंगबद मतेंग ओइनबा महाकी MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड दगी लुपा लाख अमा लुप्त मतेंग पीरे हाइकी Pevia Pandit Lekai Youth Development Organization Sindhu Lekai Sigi Community Hall the Board of Secondary Education Manipur, Council of Higher Secondary Education Manipur amasung Central Board of Secondary Education lower class 10 amadi 12 ki exam da Mangjil Thana Mai Palakraba Mahai Racing Opagi Thormama Pangtokre. Tharamadu the retired accountant general Athopam Biren, Dr. Nomaikapam Ingocha, Nandaibam Jugindro, Ningombam Pato Singh, Nomaikapam Ramcharan amasung Waikom Nagesona Athoiba Thunglen Singwena Sarukaki. Tharongi Manung Jana Sing Jamai Wangma, Pevia Pandit Lekai the Labor Class 10 amasung 12 ki exam da Mangjil Thana Mai Palakraba Mahai Racing da Kudol Pot Piduna Makoibu Pugning Togaki. Tharamadu the Wangang Kibasing the Mahai Racing the Punsi the Mai Park Pamasung, Kunaigi, Achangba Mue Amamam, Oinaba Honaba, the discipline labor, Leptana Honaba Masung, Katopagi Wakalon, Jendo Matautai, Haiki. Young Social Service Union Sagolban Moirang Lerak, Nepra, Menjor, Lekai Nasindana Bosem, Kosem Amasung, Sevi Sinalover Class 10 Amasung 12 ki exam da 60% tagi mathakta mark fangduna pass or Kerba Mahi Racing, Harau Taram Okre. Tharamaduda, JTO, Imphal West, John 1, Yumnam Hem Chandra, President YSSU Chabungbam Mangi Singh, Senior Citizen Tinguzam Kamini Kumarsu Sarukyaki, Class 10 ki Mahiroi, Tara Amasung, Class 12 ki Mahiroi, Taret Punna, Mahiroi Taragam Doida, Achamba Kudol Singh, Piduna, Pugning Togaki. Jose Paugi Maraktana Temba Bremtang, Luminasi. Honglagli Bapunsigi Lambisida, Araiba Chaba Yabama Kai Sashinari. Adon Hidak Langta Kayama Sada Bayarakte, Sashi Liba Singduna Adomgi Liberda, Kayam Sokali Kangbibra. Liver na soklaba, Saning Takning Powdaba, Puk Nungaitaba, Kong Hamba Nungairectaba Amadi, Kuchukumen Sengalati, Kuding Maxibungak Toke Hirabadi, Jolip 100% natural syrup Amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Tada! Give him a key, you know. I'll become more. Sige yung say, next time, tinacheksin na laksil ka tamro ba ni ne? Tadarang say, juhar habag am takiter bo. Asum na, mayam na machalbo ngap siyan lugum. Masige yung masibu, aso yung antok na batagi. Next time, ngap seli. Next time, juhar habating batok na nabasim mani. Zarman chaklo isi na mana, concrete katok na tinaba matanda, kapang amok na henggal adli. Next time, strength is in the quick. Matamgi nungsi nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi kuban singba tatana thohali pumna magsibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakbiu Capidon cup syrup Breaking Matung the Mayam Mukana Taram Nukcheri, Makataba Pau Pisari. All Manipur Dalit Development Association Manipur ki members Amadi Tombishna High School ki committee members Singapore Nalai Kidraba. All Manipur Dalit Development Association Manipur ki treasurer ki Thopuramba Amadi Tombishna High School ki committee member Oiramba Waikom Gosen ki Mayum Sekta da Chatuna. Imumanungi Awaba da Sarkyamina Kre. President All Manipur Dalit Development Association TM Razen Ayang Banalai Kidraba. Waikom Gosen Pukchel Chauba Dalit Community gi Angam Bahot Naramba Katok Lamba Amadi Manipur ki Apun Baching tam ani ki apun basaktam sagat pada achawa thodang loram bamade aikhoi gi irol iek ki damag kathok lamba misak amani haiki magi sindhaba yaba mayam laigre leibasida yeki film gi adagi dharma gi ibagi khopagi sindha mayama lairagasu daliki su yamna chawa ma thodang am lobirami All Manipur Dalit Development Association ki
ting tam ani gi langdai si korona bhona bada asukki matik achauba thodang ya biramba ojani Hozir se ko da maroi ba pau am kana pisari Ching amadi tampaki police station sing da siznagadaba tongan ba makhal gi gari chamri ga humudra tare Manipur gi chief minister Y Kem Chana lam thakrai amadi naga furup ki micham taruk athubada thadolakadabani haiduna chief minister banglo yongna chetkadaba khungchat chatnabagi sem sakrai Hozifaugi na Am-Istv na sandok chari ba pau matang swada din sinjari miring tabiri ba pumna ma pom khana khuruk chari